Kurumjari, ISTV Pau Ming Tabiri Singutaram Nokchari and Badamaru Pau. Consumers Dispute Redressal Forum the President Laitabana Consumer Singi Cast Listing Kayaloshin Bangamdre. Nupiang ang Chataba Miot Minegi Mayokta Miam Gireli Chakre, Amadi Mapalak Suba Governors Cup Star Level Fencing Championship Nasidagi Kumalampak Indoor Stadium the Hokre. Pau Sandong Pizari. Consumer Singi Masagi Hak Chapchana Fanganaba Pandam da Manipur Sarkarna Linkarkiba, Consumer Dispute Redressal Commission Gimakada, District Singdalariba, Consumers Redressal Forum Ge President Gipam, Jahi Anirom Hangduna Lakpana, District Singdalari Forum Sing Matok Taudre. Maramasina Consumer Kiana Tangalapa Gas Listen Kia, Luisin Bangam than a lady. Amaranda Yamna Alakpamonda, Hangduna Ladiba Consumers Dispute Redressal Forum Gi President Ohungi from Launaba Pangtokiba, interviewed the Selection Committee na recommend Tauduna Sarkada, Lankakraba Musing Kanbagi Mota Naunamu, Consumer Affairs Food and a Public Distribution, President Ohungi from Launanaba, notice Amuktorakle. Salibachahi Sigi January Tang Kunmathoida, Consumers Dispute Redressal Forum Gi President Ohum Amasung, Nupi member Yauna member Taru Kananaba, Consumer Affairs Food and a Public Distribution, Namatik Saba Musindagi, Darkas Kauki. Sahi Sigi Jungi Tang Mari the Tokiba, Order Magimatungina, Sangai Pro the Labor, Consumers Dispute Redressal State Commission that Jungi Tang, Tarukta Commission Gi President Oiriba, Hana Gawati High Court Ki Justice Oidamba, Baibam Binoy Kumarna, Selection Committee Chairman, Consumer Affairs Food and Public Distribution ki Commissioner Madi Law Secretary na member oiduna haidiba phamsing asigi damakta interview pangthoki Forum ki President ki damakta Selection Committee na Kaisamthong top director ki Dr. C.S. Narendra Kaisamthong elangmam lekai dagi Y Birmani amadi Singa Mathak Yumnam lekai dagi Y Bhaskar bu selection tawduna recommend tawraba matungda sarkar da thangatki Makoi ahungi manungda hana forum ki President oirambasu yauri Selection Committee na khanba loikraba President ki from ahum asi tha asigi tang tarukta Consumer Affairs Food and Public Distribution ki Under Secretary Y Dimbazit Singhana Selection Committee na khanba miyosing adu Chanaroi Haina order Mathoki Numit Adumakada Dimbazit Singhana notice Mathokuna forum ki hangduna ladiba President ahumgi found ki damag July ki tang kun fawgi manungda pamba miyosing mari lenaba che sangsing pisillanaba notice adu da palle Amarunda Sarkar na Satari Bathong Asibo Consumers Club Manipur na Nungaitaba ama depend ba Fongdoragli. State Commission ki President ama yauna recommend tawkraba miyosingbu Sarkar na Selection Committee ki wafam sanadoroi haikiba asina takpadi forum ki thabak thoromsingda anga mathosing mi naronda hapsinbagi thabak sathagadorobra haibagi chingnaba leire hari. Consumer singi hak mapung fana phanganaba matik chaba miyosingbu forum ki President oheningi pharmacy ki damakta rajniti ki khudong chaba lahuningde haina Consumer Club Manipur na Kangalagli. ISTV News Gidamakta cameraman Ranjan Galoina Paudum Jariba Sunil Kumar ISTV News Info. Nupiang the Chataba Miot Mine Lepu Amadi Amuba and Loto Habadabi Galoina na Tongan Balukayana Silaganga Simiangi Oiba Mipam Pangtokuna Rally Machakre. Conflict Widow Forum, Self-Support Group, Women's Empowerment for Justice, Village Women's Coordinating Committee, Women's Welfare Association, United Club Development Platform Amade, Kwaraman Kaithel Lambi, Popam Pambiluk na Puna Sindura Pangtokiba, Miami Mipam Ado, Kurai Laiwang Masangrenda Pangtoki. Mipamaduda wangang kibasingna sada chen gadabali chat kaya miyoibada chelak pasi amna laibak thibani aina piba cherak pudi ishorna piba cherak na hena lumna lawsi haiba wafam phongdok na basu yauki makata na mafam adudagi rally amalam tharaba matung soibam lekai fauduna laklaga iboyai ma sumang lila sanglenda lamthung pham oiki rally du tongan ba kholaw kaya iba placard kaya su siznaki ngasi pangthokiba rally asigi matangda Conflict Widow Forum gi mihut amana Bharat Sarkar amasung Manipur Sarkarna nupiangang da chathariba miot mine si karimata tasnadana lairiba si khanghanabagidamag rally si chatpani rally si tongan ba warol yawba memorandum amasu Bharat ki President Prime Minister UPA ki Chairperson Sonia Gandhi Home Minister Opposition ki Leader Sushma Swaraj Manipur ki Governor Chief Minister madi Home Minister da pisingani haiki Later, Banaba is us him by Dugum begin Nungaita Awabam Amaraxi, the Sigma crime, ma'am, Siki Awaba, Amasum Mayona, Awabam, Awabam, Lunera, Kimati Waba, Sigi, Awaba, sincere, and Port Nava, government game Manakum, say you never turn about now, Navana, Quay ma'am, Sinzaba.
Amukona Sinduna Tarataruglag Suba Manipur Integrity Numit Thoram Lagliba August Marida Pangthok na Basem Sare. Ngasi Kwakatel Leba Amukogi Office the Pangthok Papawi Mifam Amada Loop as the President Dr. Y Manikumar na Fongdo Kibada. Lising Machamapal Merbudra Tareki August Amada NSN IM na India Government ke Peace Talk Taunabagi Warida Manipur gi Integrity da Akai Bakaya Lakada Wapam Yorpadagi Amukona Sinduna August Marida Maduyaning the Fongdo Po Oinamiam Gireli Chatki Badu Singduna, Zahi Kuding in the mid Asti, Pangtok to Nalakibani. Handa Kizahi, in a soup, polo ground, Mamang the Leba, integrity pillar, the Miam the Lay, Shukatuna Hodok Lavamatung, Yes, Kulgi, MG Hall, the Miamgi Oiba Mipam Pangtokane, Tawamasi the Lamdamasi Leba, Kanglu Kudiman Saruabiu, Amukona Lebaki, Chancellor Patavatorum, sing the Miam Namating, Pangbi Hiki. I go unity criticism. Sing it's announced in a reconciliation of Manipura Toiba. Tongan different opinion, different interest lain pakang dimuti. Marga ngasi dia koi reconciliation tau duna. Hena mapungai ba sokat pa dunai loncat ama. Orang mana bahana bata amukona coba thudang lau jagani lenda lamdam masih tabi riba tongan ba proof singna lepak dia sumba kaman position nama koi gol lama mangna bokna bada supreme position nama koi thamna bokna bada koi kudi muki thogang lei maramas nai koi irepak iram jangi niam na ngasi di realize ni matam madu yor e hadu wa pum sitam jogal na koi sumban we asida integrity unity dynamic stay koi na tongan ba iram kaya da ngasi ngai toli ba tum tel lak ba kalau waktu primo tu aku nak, hanya mau tanam ni, nak bagi usaha sukai intellectual struggle ke hari akan herba scholar ke hari ke kanan ni bagi thora mau sukai tamjara. Sana konung Manipur Sarkar na loksin gani hai ba phire puyaning da ba phongdok to na tongan baluk kaya na chatharak pa khongjang ngasi ga thana numit kun ga mathoi sukre ngasi langkol ningthau thogol luptin gi thomi sing na khongjang changsin ke khongjang asi da saru gyari bi amana phongdorok pada ibudau hak tak tagi lerak laba sana konung bo sarkar na loksin gani hai ba si sugya yaroi masi kannana khona ba Manipur miam go loina na akan ba khongjang changsin gani hai ki pai pu hak tak tagi leira ba mafam se koi ibudau pakhang bagi jaga oina leiriba ining thona leiriba mafam se lausan gani hai ba se koi khuding mani yam yaning de masida mafam asi kannana ba leiba ki miam na sathara ba khongjang khuding ma koi gi langgo ning thau thawal luting gi mi oi singna so dum saruk ya ba yaw jagani masi yamna nungai te khalu raga lau ba so khoina lausang gi so pam de lau so lau halo ina khalle hoi mayam manaraga mafam ni khongjang gi adum changchan je na idi lepjari miam na matam chana heart ki laina layeng horabadi heart attack tagi kanbangam gani haina Kolkata gi Medica Super Speciality Hospital gi International Cardiologist Dr. Arvind Kumar na phongtokre ngasi Caesar Hospital gi auditorium da pangthokpa pawi mefam amada Dr. Arvind Kumar na makatana thamoi da ipuduna chianba singli phunjilakpadagi heart attack tawgi chang India da wangle Manipur da su masig mari leina na myoi kaya chahi amada siri adubu chawkhalapui matungina angioplasty gi matengna phunjiliba saruk sing adu sengdokpa yare ngarang Caesar Hospital da myoi ama mai pagna angioplasty chathadna heart attack tawamba yabadagi kanbangam hore Tabak nabam sung atay marilay na bakudam ulak pamatam damiyam na panthadana cardiologist sing tanabiu cell ichang-chang dana angioplasty mateng na mamalyam labamiyo ibigi thawai kanbangam gani atuba matam da layeng hobana heart attack tawduna sibadagi kanbangam gani phongthoki whatever is the cardiac situation the treatment is available and we all are trying to make everything available at Shiza Hospital at Manipur so the treatment is available that should be the message and at your doorstep. But second thing which I think is the most important is the prevention of heart disease. So regarding prevention of heart disease I would say that our lifestyle has gone very berserk. Okay, we don't take proper sleep, we don't do proper exercises, we take many fast foods and other things. So we should change our lifestyle, stop smoking, at least exercise 30 minutes a day, take proper sleep, take away from stress and other little factors, and yes, smoking is the most important thing which we should take care of.
Imphal Dimapur lambigi Maurom dagi Nagaland rom da kilometer kunga manga rom chatlagaleva Feshimada ngarang numidang pung tare lom taba matamda meter chamarom sangna chingning khaibadagi lambi phongna dre masina maram oiduna Imphal lakadaba madi Imphal dagi tongan ba mafam singda chatkigadaba gari kaya panduna leire Kesha magi manakta manak nakpada leba khunja sing yauna mari leina ba authorities singna excavator sizna tuna lambi sengtopui thabak yamna kanna chathari Yoga masung Hakshel gi matangda numit humni chathagadaba district level awareness program amanga sidagi Uripok Laikhulim bidaleba Sri Radha Govinda Yoga Center da DGP Y Joy Kumar DC Imphal West ke Radha Kumar Madi Center asigi advisor L Gauramanina Thormapu Singh oitun hautokre Thoramatuda Yoga Masanabu Pamjaba Myo Kyasu Saruyaki Thoronga Mari Lenana DC Radha Kantana Akhoi Myo Bana Pukninga Hakjanga Punna Chatminagadabani Yoga Habasi Myo Bada Yamna Kanaba Masanani Phongdoki DGP Joy Kumar na Myo Bagi Punsida Hakshel amasung Lairik Laisu Habasi Khwaidigi Maroi Kanagumba Magi Hakjang Phaba amasung Lairik Laisu Haiba Habasi Atopana Munbe Yaba Posak Nate Angang Singbu Masama Fana Thamba Matau Tai Haiki Education another is help. This aim at the Saba, they are the Montaki. Kalama, they can Saga, basic Saga, Mark, and Zoo, Capito Momo. Other human beings like Sigano, from once we are becoming human being. See, human mother, competition is a must. Kumalampak bus terminus ke mayok na badaleba Apex Cooperative Society Ladiba Mafam Asida travel ngakta weba hostel sagani haina lauriba government ke firep hongdoktuna Mafam Asida state asida kundariba purupumbana phamba yaba kethel ama sabiyu haiba dabi denga sei wakan mifam chathakre Kumalampak bus terminus mamangda chathakiba wakan mifam aduda Kumalampak ima panthoibi street vendor union singi nupi singna saruyake tongan ba placard kaya siznaduna phamkiba wakan Mipam Aduda Saruyarambe Ima Panthoibi Street Vendor Union ki Joint Secretary Kamala Panmena Fongdorpada Singmi Nupa Macha Masung Nupi Macha Singi Hostel Sagani Haina Government na Thorang Tauribasi Atopa Mafam da Sabiu Apex Cooperative Society Ladiba Mafam Aside Puruk Khudimak Phambayaba Kaithel Oina Semgatpiu Bus Terminus Mamang da Kaithel Sarabadi Masing Yamlaba Imung Kaya Hingnabagi Lambi Piba Ngongani Phongtoki Sabiwan family to si apexila hoya na sabi ni haraga asida hostel pungani habse koi di pamde hostel si di mafam atokpada I aing ba chibar santi leba mafam da tawbiyo hostel ga keten pungani habse di asuk jinbam mafam sida pamde koi di Sagolban Chingom Lekai the Leba Ningthozam Koluki get Tangarang Namidang Sakandaba Singna Bomb Tamlambabu Yaninga Fong Doctor Nangasi Lamdamadu Miokiana Saruyadana Wakan Mipam Chathakre Lekai Siki Community Holder Chathakiba Wakan Mipam Aduda Miam Tinba Mapamda Bomb Tamlamba Yaning de Aikoi Santi Pami Karimaram Gidamak Bomb Tamlam Libanu Hibana Chingba Warol Iba Placard Sing Siznake Wakan Mipam Pambada Yaubi Nupi Mana Tawong Sig Matang the Penda Waponka Fondoki Karamba isasina karamba party na thambiram bano madu aikoi khangje ningi madu takpirau aduga loina na asigumba bo mase koi sigumba yumlakta thamba haibase koi miyam ya janingde yaragadi isasina yamna thuna singdokpirau kari maram gidamakta thambiram bano haibadusu Langai Producer Company Limited Nanga Sidagi Farmers Singoiba Awareness and Membership Enrollment Campaign Haukre Nagamapa Lamabam Lekai the Labor Company Sig Office the Campaign Chairman Darana Hairiba Campaign Si Hodokibani Campaign Hodopagi Thorum Aduda P Khaba M Korohanba Amade Company Sig at a Board of Directors in Susaruyaki Telem Darana Hairiba Campaign Asina Farmers in the Kanabaka Pigani Hariduna Poto Putogiba Madi Farmers Singu Yokat Nabapandam the Company Siling Katpani Masina sel tungi pibam pagana bamde farmers singi hingbagi punsi hena masak thoknana bani phongdoki Manipur State Legal Service Authority ki makada Councillors Forum Langthabal na sintuna sinomyoiba Legal Awareness Program ama tawpokpi bazar da pangthokre thoramatuta Manipur State Legal Service Authority ki Member Secretary A Gunesho Sharma made atay maruiba myokia saruyake Awareness Program atuda Director of Prosecution NGTS Kumarna Drug and Domestic Violence Advocate CH Momona RTI amade RTE ki matangda wangang ki loinana
DWC की मेंबर W Joy Kumar na MGN NRAJS amade PDS की matang da wangang ke Praja Singna PDS polam mapung phana phangandaba haibasi hakmat pani MG NRAJS ki asoi ba kaya chumthokna bakhona bada Praja Singh achokba daitya lei haiba wafam sing phongdoki akhona haiba sing kerosene chini si phangya ba taragadi aha mada ration karam pai ba ration card ke 2002 da leiba imu sinde ration card wani issue toy मतलब से अखोज इन्होंने पीए वाले संका से पी देना तो पी के रेको सरकार के रेको तभी अखोंगी मतलब कि एमएलए पैसा बड़ा मतलब क्या ना सेलिंग एजेंट ने पैसा बड़ा प्रधान मतलब काउंसिल ने पैसा बड़ा कराना पाएंगे खंडे लेकिन वो काम जो मुझे पीओ आ गए थे पीओ की बात क्लास से लेते हो अदुन सीएम साथ से फसल पंबिया बता रहे थे आह मतलब क्लास अमम पैसा पीओ Nambol Police के ओसी प्रेमचंद कोदम पोकपी ममंग लेकाई डेवलपमेंट कमिटी का खुशम नदुना बन महोत्सव थरुमगी सरगमोइना कोदम पोकपी एरिया दा उचारा क्या थाखरे ngasi थरुमतु दा नाउरिया पाखंग लाप केंद्र के एमएलए आर के आनंद एसडीपीओ बिष्णुपुर हॉब्सन सापम कोदम पोकपी जिला परिषद के मेंबर सुरचंद्र सुसरुयाखी हॉब्सन ना मालेंगी ओइना इंगासागी खल कायरक पसिदगी महोसागी खुदुंग थिनिंगा वेब थौदो क्या थोरकले मसिदगी कन्ननबा अमतंगारबा पांबैदी उथाबन ओइगनी ngasi थारिबो उसिंग लमदम असोंगी मियामना उचारा सिंह यंगसिनबिबा ngakpiba senbiba changi haike एमएलए आर के आनना महाकी केंद्र की मफम कयादा मास्टर प्लान अमा सेमदुना उचारा सिंह थानना थबक पाइखलगने सरकार असिनसु उचारा थाबगी थबक कन पाइखले उ थाबना इंगा सागी खल कारपसदगी कनबंग ngamgani haike asi uwa ya chingile natural formation le uwa siga sana siga flora ya flora lain civilization से तो इन कॉम्पिटिशन कोई इन हार्मनी है पूर्ण ही मेलोडी से मजदूर के वीडियो करेगा कोई ना ही ना पार्सल बरन साथ रहेगा हाइगा जिरीबांगी पेट्रोल पंप दा सेल की डिमांड का मरी लेना ना हैंड ग्रेनेड अमा थमलम ले जिरी की फंग पाउदा ngasi ayuk harang sing lijathang and sons petrol pump asigi employee sing na bom adu thengnabadagi police ta pau piraba matung asoyangam yaudana lauthokre हंदक द पौना बाजार के प्रताप टॉकिस मयादगी मपाल लमगी समकक्पा मियोय मंगा एमसु की थौमी सिंगना फादुना पुरब मतुंगदा फुरग थादोरकपबु यानिंगदे हाइनंगा से मणिपुर प्रेस क्लब ता समकक्पा सिंगना नोमगी सिंथा लेपलग पेंदब फोंदोखरे हिरमसिग मरी लेनाना ऑल मणिपुर बावर एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी पप्पू ठाकुरना फोंदोरकपदा सम अमसुंग कोई कक्पकी ममल एसोसिएशन लेप ममलदा चटननब पौताक पिदुना लाकपनी कनागुम सिंगना ममल हेना लौरम लबसु अहानबा वार्निंग पिबियु नत्रगा एसोसिएशन द पाउ पिबियु एसोसिएशन लौखत पे एक्शन सिंग लौखत कने मतुंगददी हथेंगना फुचैबगी थौदोक तौबिगनो हाइना अपील तौखि मीना हाइजलगा मकोय मयांगदा चलगा मै सुना अखोय फारगा मै दफ्तर द कनो मै पूरे चेरे पैसा सुलोगी बिरे मोबाइल सु बोले अदुगा दुकान सोजिक थु लोले अदु तौबिगनो अखोयगी नुगाइत्रे अखोय वार्निंग पिबियो मुन पिबा संपकवा अदुम लौगनी हाना सुरपा तरा कोई कक्प लेरे अदुगा फुन पिबसु स्पेशल फुन लेरे अदुदी अदुम हानागी ममल अदुम रामदमदा चनरगनी हेना लौलोय अखोय लौरगदी अखोय वार्निंग पिबियो अखोय करिनो कंप्लेन एसोसन दिगी कंप्लेन तौबियो एसोसन दा अखोय मोयगी चरा कनी आंगनवाड़ी में हेल्पर सिंह तोलो पीबिद्रे हाइना आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन मणिपुर ना थादोरपा चेरोल अमना खंगलकले मसिंग मतंगदा यूनियन असिग मिहुत अमसुंग ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी बी विजय लक्ष्मी ना लुचिंगबा टीम अमना चटकिबा तांगनिपाल दा वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के यूनियन मिनिस्टर उनखरे यूनियन मिनिस्टर ना मणिपुर की आईसीडीएस की मतंगदा पिफम थोकपा सेनफम सिंह मतम चाना लोइना पीखरे सेनफम अमत दिउ लेहोद्रे हाइना खंगलकले हाइरी अमरोमदा पिफम थोकपा सेनफम सिंह असिगी मतंगदा सीडीपीओ मदि सुपरवाइजर सिंह अमदे अतै ऑफिसर सिंहना फन लाक्तबना पिथोकपा ngamdabani हाइदुना नमथाक तौरिबसी अथुबा मतमदा सेंगदोकदबनी हाइरी अहुमरक सुबह चाही के साइंस एग्जीबिशन मंगसी पांगई दे लेबा पारी इमोम ख्वाई सिंदम संग पांथोखरे थौरमदुदा खुनराकपम जिला परिषद मेंबर थांगजम अंगौबे नावरेम बिरारी कॉलेज की सेक्रेटरी वरंबा यामबेम थोइबे यावना तोंगान तोंगान बमियो क्याना सरुयाके थौरमदु को मरी लेनाना जिला परिषद मेंबर टीएच अंगौबिना असिगम साइंस एग्जीबिशन मा पांथोक्तुना स्टेट लेवल अमसुंग नेशनल की थाकता महरो सिंगबु याहोनबो होनबा तंगाई फदे हाइके
उखरुल डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर आर सुदान बु खुदकता ट्रांसफर तौगदबनी हाइबा दाबीदा तांकुल फ्रंट एंड ऑर्गेनाइजेशन सिंगना उखरुल डिस्ट्रिक्ट ता जुलाई की तांग 13 की अहिंग नोंगयादगी मतम कक्तना पब्लिक कर्फ्यू थमख्रे पब्लिक कर्फ्यू सिदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मायोक्ता नन कोऑपरेशन मूवमेंट चंगसिंगनी गाड़ी चेनबे यारोय बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिंग ऑफिस सिंग अमता हांगबे यारोय हारी साइकल केंद्र के मनुंग चनबा ई मुलाम विलेज ता कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की टेम्पररी स्कूल मंगसी सेनापति की डीसी पीके झाना संगादुना मियाम द खुसनख्रे थौरमदुदा कांगपोकपी की एडीसी मेंबर थंगजाका मिशाओ मदी डीटी थंगबोय साइकल की एसडीओ मनिहार एसएसए की एएसपीडी भगेंद्र न चिंगबा मियोय सिंगना सरुयाके डीसी पीके झाना महई मसिंगी लमदा सोथना लैरिबा ई मुलाम विलेज की क्लास 6 तगी 8 की थाकता लैबा महिरोय नुपी मचा यांखैदा अहानबगी वैना तमनबगी खुदोंग चाबा पीगनी रेजिडेंशियल स्कूल ओइगदबनीना महिरोय सिंगा चावना कानबा पीगनी हाइकी साइकल केंद्र के एमएलए यमथंग हाउकिपना हाइकिबदा सरकार न मिटेंग चंगबिदुना विद्यालय से सीट चामा सुहनबिना बहोनबियो हाइना अपील तौकी मसी चामा ओइगदबनी हैदना मसामक दा हाइग्रबनी मसीदा गाइडलाइन की मतुंगिना तौद्रगति क्राइम थोलकनी हाइबसी डीसी ने सुभाव ताबियो मंत्री पुखरीदा लेबा कोल्ड स्टोरेज यानना बसेमजिलु डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता कोल्ड स्टोरेज अममम थमु हाइना बीजेपी की किसान मोर्चा की प्रेसिडेंट टीएस नबचंद्र न चेरोल थादोरपी चेरोल अदुदा कोल्ड स्टोरेज थमदबा चीफ मिनिस्टर ओइबोबी लौमिसिंगी यकनबनी कोल्ड स्टोरेज निंगथिना मथौ तोहन बाइबसी लौमिसिंगु योखनबा खोंथांगने हिरामसिदा प्रजासिंगना गवर्नमेंट परातम बीबा मतम ओइरे हाइरे हौकिबा जुलाई की तांग 13 एम्स हेड ऑफिस ता पाउमिसिंग उनबा मदा मणिपुर दा समककपगी थबक तौरिबा मियोय मरीना एम्स अमसुंग लेबर कमिश्नर गा यानखिबा समककपगी ममल अमदी कोई ककपगी ममल हेन लौरमी हाइबगी मतंगदा मियोय मरी एम्स न कोखतुना भाप तामिनखरबा मतुंगदा ngasi ऑल मणिपुर बाबर एसोसिएशन सिंधुना मणिपुर प्रेस क्लब ता थवंग अदुगी मायोक्ता नोमगी सिंथा लेप्तन वाकत मिफम फमखिबबो एम्स न अकनबा मौंग दा कंडेम तौखरे ngasi नुमिदांग इम्फाल की मफम अमदा एम्स की प्रेसिडेंट थियाम नरेश अमदी जनरल सेक्रेटरी रोनेल लेसांगथेम यावना पांगथोकिबा पावी मिफम अमदा जनरल सेक्रेटरी रोनेल लेसांगथेमना फोंदोकिबदा हौकिबा इंग्लिश सिंगनी तरागी अक्टोबर 13 दा एम्स अमदी बाबर एसोसिएशन के यानकिबा वाफम सिंग मायोक्ता थबक तौरमबगी दमक मियोय मरी भाब तामिननबा कौखतखिबनी मखोयना प्रजा सिंगदगी समककपा मदी कोई ककपदा सेल हेन लवी हाइबदु लौदे हाइदुना अवायखुम तौनबदगी खरा चै थांखिबदी लै पैसा हेना मियामदगी लौरगा एम्स की मायोक्ता धरना फंबा हाइबसे प्रजा की मायोक्ता लैबनी हाइना लै हाइना फोंदोखि एम्सुना कोई लेबर कमिश्नर लेपिबा ममनसी लौगदबनी हाइबना हंजन हंजन थेंखां क्यारक्ता मखोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट मखोई मीटिंग सिम तरुक तैरक फंग्रे मदुगी यालबगी मतुंग इन्ना कोई संकपगी लुपा कुन कोई कपगी लुपा 10 दु अतै खरा मसु मन खरा हान लेपिबा समाय तौदना प्रजादगी लाना सेन खोंगलगा प्रजादगिसु खुगी ममन हेन लौरगा मदु लौरेना एमसुना तौगनोना अथिंगु पिरकु मतमदा मखोइना तौरिदा चुम्मी हाइदना ngasi दना फंबा हाइबसे मसी प्रजा मियामना मसीगी जस्टिस दो पिबियु एमसुगी माइकैदगी मखोइना तौरिबसे चुम्मीबा लालिबा हाइबसे प्रजा मियामना खंदबियु लोइनना असिगुंबा नन मणिपुरी सिंगसिना मणिपुरदा लागा तौनिंगबु तौरिबसे मसी तौदनबा लेबाक मियामना एमसुना संखिलिबा खुंसंगसिदा साजो पिबियु हाइना एमसुगी माइकैदगी अमरोंदा प्रेसिडेंट थियाम नरेशना फोंदोखिबदा मणिपुर समकक्पा मदी कोई कक्पगी थबक तौरिबा ऑल मणिपुर बाबर एसोसिएशन मतम चुप्पगी ओइना यानबा म पुरक्त्रिबा फावबा ngasiदगी थिंजिले लोइनाना एसोसिएशन असigi प्रेसिडेंट याइमा वाइस प्रेसिडेंट मेगा चंद्र मदी ट्रेड यूनियन की सचिन कुमार नुमिनिनी फावबगी मनुंगदा एमसुदा लाक्तुना भाप तामिनना अपील तौखि ट्रेड यूनियन का चपचाब वरी म सना पामी मरम अदुना ट्रेड यूनियन की थौपुरीबा अहुमसी नुमिनिनी की मनुंगदा एमसुदा चंगगा चपचाब वरी म सनानबा एमसु की साइट की थमजनिंगी थमि लोइनना होजिक लेरिबा ऑल मणिपुर बाबा एसोसिएशन हाबसी मखाताना यूनियन सी लेरोय मसी अकोइ एमसु ना बेन तोसले मरमदी लेबर कमिश्नर गवर्नमेंट की रूल की मखारा थुइबा मखोइ की ममन असी चनागदबनी हाबसी नियम काइना चनारगा लेरिबासी मसी सुमथोनबगी दमकता अकोइना प्रेशर पिरु मतमदा मोइ हंजिन प्रॉब्लम थोप याबा अमदी कोइ दन मणिपुरी सिंग द हेना कोइना प्रेशर पीबा हेना कोइना लाना तौबगी पोट अमा
uhonbasi akoi tisen emsu na thamoi sono de Amarom ngasi paugi mi famatu da yauba All Manipur Barber Association gi General Secretary Papu Thakur na phungdo kibada emsu ge ana kiba wafam singak na chataba members singi mathakta action lawragani amade ngasi association na pham kiba dharna da emsu gi mayuk tangang sakibadu masana wakal khantha hodabadagi ni haiduna ngakpina ba paumi singi mamang da sengthoki moi so koi mi su khara lale yen na lo na haire lobby no lobby koi emsu sai ki su oi na haire na koi di lo di na koi dai ku biyo na koi di pelu to biyo tabdi yen na lo do koi na ku namdre koi su ni koi shooting kuma na pelu to budi adu gi dhana pham do shooting kuma na loine simni koi di ka su te moi na no so budi chat do adu moi gi akwai su pusalaga akwai session da pusalaga kari kari no akwai kurani chirani fine taurani adu dukan su longani Bisnupur Ward number 11 dagi class 6 khatamak tamlibi mahiroi amabu rep tawuda chenari basundar athuba matamna maralgi matungina dandi pigadabani thodo asiga mari leina ngasi Bisnupur bazar da miyamgi mifam ama civil society mahiroi organization sing yauna pangthokre mifam asina JSM semkibaga loinana akan bakhungdang changsna warep lokre hariba 21% oinam sundar mahak ben mukto ko matamna ben pibidana ba amadi athuba matamda magi FIR cross to silakanda mahak athuba matamda das friend tongna ba police department da akoi miyamna changa haljaba Neva Trek na putokpa adventure documentary film Golden Moments with Unsung Pioneers ngasi Gambir Singh Shopping Arcade leba chumthang cinema hall da release tawkre thormasita MMT gi founder president RK Ranendrajit president Dr L Surjit ISTV network ki president Khamba Salam Su Saruyaki film asi NG Ghanashyam na producer amasung Director Oiduna Matam Amagi Manipur gi Sangnai Rabi Nupi Chingkaroi Tarukta Yumpham Oiduna Puthokpani Ghanashyam na phungdo kibada tungda thorkata ba adventure pu pamjaba miyoi singda film asina kanaba kharatang oiraba su pinana ba puthokpani ISTV gi President Khamba Salamna masagi sendong yengdana miyam gidama kathokpaga loina na mamal yamlaba documentary puthokliba sing atangbani Ghanashyam gumba documentary film puthokliba sing miyamna sogat pibaga loina na makoida mari leinaba singna mateng kharadang pibirabadi hena Paba film kaya putokani hai ki. Ate jadi sentang ama piraga madu ki sentang bugi damne laga putok pun akani. Koi movie di korum do mande. Kasu umar putok jinji besar pun dia malu. Anga aku khanja bada. Kasu ya pun itu menam. Kasu lepas ki maiwa yang kambir menam di mana. Kasu awal pun mati. Sponsor pun betul bila beli tahu. Sponsor pun betul bila lagi. Aku Kumbukumba yang tongga aku mungkin cakap lagi deh. Aku ni bisa pilih nama. Kalau tongga aku mending hanya satu tumba yang lagi deh. MMTG founder president RK Ranendrajit adventure sports asi hauna loncha thaksi khasi ningthina ngakpa masana ma oibana mioiba amaga gi marakta santi amadi integrity puraktuna human quality semada chauna mateng pangi haiki. Evam sibugisu cultural integration gisu ethnic community की हौजिके लेवल conflict situation की खंडे environment की खंडे ecology की खंडे हिरन खुदी मुक्ता नपान की खायजना अपन बिता उन्हें खंडे इंटीरियर जो कमाने पिंसी मेरे ले लेगे कोई हिमालय बाहर का गया पाक जाओ जान कोई हिमालय बाकी दायरे बा चुंदगी जो शांति न तब आधा चला नहीं नमन तो मैं मेरे खाने के मन गया मैं फाउल की पाप है और एक चीज़ राजनीति समझना कोई कानून मशीन Bukan hana na basiliba anggus nata the same from people to people thamon bi ho open to ta ta ko na chi ba ka na mo ko na tum hum ja hum mo mo ni twan mo sngol ji ra ko ni ma ya ta ching chak le gi ya a le kom la le gi ya le mo sa wa High School Living Certificate Examination Private Center Committee Thobal Center na sinduna mobile nam hairoi sing da piba chaitheng haiba thimda district level symposium ama Sophia English School Thobal da pangthokre thomasida Thobal Municipal Council gi Vice Chairman W Prafulo Thobal College gi Principal Chaubadevi Su Sarugaki competition asida makong mathang tarba hairoi sing amadi district asigi oina handak pangthokiba class 10 parikha da position lower kiba hairoi sing da manamathum sing yan thoki
ngarang Imphal East Commando na tongan mafamdagi KCP MC gi mioi ani fare SP gi cherol amada faraba mioi ani adudi usham sanji chahi kungamapal singjamai bhegabati lekai amasung wairokpam Bishwanath chahi kungataret oinam sawombung mayai lekai dagini makata ngarang numidang wairam district asigi commando team amana Manipur Naga Revolutionary Front ki mioi amasu sangakpham bazar dagi fare maki mamingna Pausing Kaising chahi kungamapan chongdang khuldagini hari Hauzik Sanabgi Pau. ngasi sana bagi pauda mapalok suba governors cup state fencing championship ngasi dagi Khuman Lampak indoor stadium da Manipur fencing association na sinduna hodokre punna unit tarahumdogi sanaroi chani ga marputra mangana saru yaduna chathagadaba championship asigi hodopagi thoramda PWD gi additional chief engineer KH Temba Singh Manipur fencing association gi president TS Joy Kumar Singh donors awardee L Ibomja Singh amadi power department ki executive engineer T Ibo Chauba Singh su saruya ke championship asida L Ibomja Singh na sports po chawkhan hanabagi dama grassroots level dagi semgat pamathau tai loinana Manipur gi manung hanjin ba mafam sing da su talent hunt tawbaga loinana district level gi tournament sing su bangtho ani haiba wafam sing phungdoki Thoramadu da ke Temba Singh na Manipur na India gi manung da hausi pawda fencing da dominate tawi haiduna penthok loidabani aikoi gi pandam de international amadi Olympic vision oigadabani masigidama foreign coach sing na takpi tambibagi mathau tai haiba wafam sing phongdoki ngasi pangthokiba mini girls ki ipigi event ta upagi M Divyana gold medal unit asimake L Mangal Sanana silver medal lokre mini girls ki server gi final da upagi Panthoina gold medal aduga unit asimake L Ambika na silver medal lokre Bangalore da pangthokiba Master Athletics Championship ta saruya kiba sanari sing asi Khuman Lampak Men's Stadium da leba Manipur Master Athletic Association gi office mamang da okre thawamadu da association asi ki president KH Arun Kumar amadi vice president S Rahman Sahasu saruya ki championship aduda association asi gi puna athlete chamaga kunga taret amadi official marina saruya ki maduda gold medal kuntraga manga silver medal kunga manga aduga bronze medal tarani pal lorke championship aduda team asi ki coach oina saru yaruba pari okramna handak Bangalore da pangthokiba championship aduda association ani thopagi thawong adu yamna laibak thibani championship asi loiba numita Manipur gi nupi gi team na overall team champion taba matamda trophy munabagi thawong atopa state sing mamang da ikai ningai ni matungda asingba thodok sing thoktanaba association animak amata oina punsin haning bagi apamba phongtoki Manipur gi hockey gi joint secretary waramba I Nandeshwar Singh na Manipur hockey gi general secretary from puragani haina Manipur hockey gi cherol aman haidi Khuman Lampak Sai SAG Indoor Hall da Manipur Judo Association na sinduna chathariba taramapalak suba star level judo championship ki ngasi sanakiba sub junior boys 25 kg plus ki bout ta mayang Imphal gi H Bikramjit Singh na gold amadi A Samananda Singh na silver medal lokre 35 kg plus ta mayang Imphal gi TH Abungcha Singh na gold silver na more dagi L Robert Singh na lokre minus 40 kg da mayang Imphal gi Y Elishan na gold aduga singjamai dagi Thomas Maisnam na silver medal lokre 45 kg plus ta NG Deepak Singh na gold aduga TS Chingsang Lakpa Maitai na silver medal lokre minus 50 kg da mayang Imphal gi Jaswant Singh na gold aduga Kaksing dagi TS Langanba Singh na silver medal lokre Nupi sub junior girls category gi plus 20 kg da Naurem Thong dagi KH Aruna Devi na gold silver na Yumnam Huidrom dagi L Rosni Devi na lokre plus 30 kg da Mayang Imphal dagi TH Tababi Singh na gold aduga Kaibi dagi TH Abes Singh na silver medal lokre Hausil loisilak padang asi nongmagi oiba ayinga sagi pau ICAR lampel patagi phangba pau gi matung ina ngasi gi khwaidagi sakibagi chang degree celsius 19.8 khwaidagi ingba degree celsius 19.3 nungsita yawo ising manil gi chang ayukta chada marifu mapal nungthilda na chada humfuga taret nungju gi chang 19.2 mm ni Hozero beda marwe pau amhona Consumers Dispute Redressal Forum gi president laitabana consumers singi cash listing kaya lotion bangamdre Nupi angang da chathaba miot minai gi mayok ta miyam gi rally chatkre amade mapalak suba governors cup star level fencing championship ngasi dagi Khuman Lampak indoor stadium da hokre ISTV na pijal pau matang salojere miyang tabiri basing bamuka na khurumjeri